Kabalang Presbyterian nong saulia kala rakhi ben pli ke jing dap shispa anyop san senam kabalang Presbyterian haka pratarek ulber arjar arpoi na jing sedang kejongka kala seng de missionary neri wheels ka gospel Jesu kala poi haka ni kabalang house nam khat praspa saupuwe hinrela yo ben pen baptist siki kristan beningkong e hari khasi jantia house nam khat praspa saupunriu kata urujan badu amor ki kristan beningkong kabalang Presbyterian nong saulia kala yeng bad pen baptist siki the Reverend William Lewis missionary bubut hadin Reverend Thomas Jones. Day nang ni kabalang Kristan kala sedang berkalapu keleng kari khasi bat jantia kumbal kalong mentah. Day na kini kejaka balas sagi kabalang Kristan kebading kong hari khasi jantia pada katan cetai lami ni kari India. Bat nen kesngi lapli kejing rakhi haga sengi bal penbaptis shispa anyop san sedang mensuai ya urujan badu amor ki Kristan bading kong kabalang Presbyterian nong saulia. Apun sangkonya kini kejing rakhi dak bapli yo mot sa jingkan mau kijing ruai na kisamla kabalang bat kijing ot yo ke. Hakari program laya don lang ru ki moderator na borok ki lightly sinot sapngi sinot ribhoi bat sinot mitni bat moderator KJP assembly. Ringkat bat ki pastor ki teman basan na seorang presbytery bat borok ki pat ringat kabalang bat ki belasyak hot ngobha. Tokum kabalang nong saulia balang presbyterian nong saulia ngi penong ngi kijing rakhi mentang sengi kejasen play yaga jing dap sispanya pusan senem nong kabalang tinggi kabalang ni ayu yublay namar bau ahengi kenika singi ka bakrao ka ba sispanya pusan senem mensua haga bakum kenika singi kasengi kabalang kapaningkong tam hari kasi ba jantia kabumut kabalang nong saulia namar haga kenika singi ka pratarik umat khat pras pa asau pun rio lapan baptis iki kristan kasi giba ningkong agari kasi ba jantia ki buka kerteng jogi kalau amor baru rujan balik kini ki arut dua penong ke balang ke ningkong hari kasi bajantia balik kata pendap hang ni ke balang anong saulia balik nadu kata kesengi ba laseng ya ke balang nong saulia kum ke balang ke ningkong tam hari kasi bajantia pat akan tahan cetai lamingi baru kowe dan nak kata kada kum ke balang ni penong yang kini kejeng rakhe dak bakan mau kurpang ia kini kesengi kabakum kabalang bidas aingo yo blay dak bentak kini kejing pula kabulale tina bentak kejing pensyai kidon ki katugani ki para bagai tu stu bakla nomor bagas nam arjar khandreu ke KJP assembly kala penong ia kejing rakhe kejing dak spa ni pusan senam hagni hi kabalang nong saulia dengan skuaban pensyai bakatu kabal penong ke assembly hagas nam arjar khandreu kadai kajing rakhi kajing wan poi ka gospel ka poi hab khat pras pa so poi hangne gari ke bai chujungi hangne sora handong saulia dan dai kini ka bagi rakhi mentapat kadai adin sansnem do kajing trei jo ki missionary so boneng kong baki oban khed ha ba arut ki samla khasi kilong kristan kumangal ang mantan khmat wa amor berujan apun baptis ki ka pratari umat khat pras pa so pun rio ti mentak senam pratari umat ada dar poi idap cispa nyapusan senemtek tingin penkut ingin dirakhi aduk kakhat artrik kejong Desember arajar arpwe mangingi skembo beliau nyalam nengi nang ni khmat tak adung ini pendap ngine kendu ya singi ka kut jong kejong rakhi kejong ni te tangini jing patai belengkot ko le sipon ki